بله به شام میوان بردوام دکن ایرو میسر مسئله که گرینگ با آخون میوانی ماشی میوانی که قدر بلند دویش مرا بحثا وان آگاه ین هجاب که دکتر احمد افه و بخو پسپوری اولهیا سیبر آنجام بشین یا سر اینترنتش بکن باشتر فهم بکن امل سر و مسئله با آخون لو را دم که نزید 2 هفته ال هر دوری هر تم پیام جمرتن میلتن دبیجن ایندرم هیا داخستن هیا ورن دانستاندنی بکن بتایبتی جل سر اینترنت مسئله برکو بکته ام جه موسا پیروان لینکا دکن پاشه ویروس دکن تلفن ما کامپیوتر مده و وان حساب ما وان ام بیشن آگاهی انقرت ما جسور کپی دکن و مخابنش بر ویکیجی گله کس مقدور دبن پری وانش حساب وان تین کشاندن له بله می مسئله پاسپوری وی اشی بپرسن که مسئله که چوایه ام بیره باقون که تشتکو ساعت بسری و یانج و تشتکو سا مرات کن وجود کارن سر مدیا جواکی جمره بنویسن بریا فیسبوک اینستاگرام تلگرام تویتر وانتکارن وان پیام یانش وان ام بیشن بیرن کو قومین در دورا و ناس و خزمه ام نسروی مسئله باقون ام قد ندن سکناندن ما مستطب خیراتی دشتا راضی با چانم باشن الحمدلله باشن ان شاء الله خدا باشیه بده ما مسته evde meke em de belki jan danustandın cedanustandın eredi çenli ser internette ama am çi devekin ve reklam derdik hep peşi ama o da beje indirim heye nazanım efsane cuma nazanım kara cuma ma muste peşi twazım ve person brastici revşe ke bu sahe yani ve kedi buye furya ki ve fırsendeki derdik hep peşi ama ev mesele peşi az twazım be person brastici tişteki sahe antune ma muste بله زاف سپاس کم جبونا و برنامه و گرهاتی او مسئله گلایه هر زمان جهف دشت زیده دبه جبریا کووید د پاندمیه لحبکی کم بو بله تکنولوژی زیده دبه insan دخوزن yani وقتی کم خرج بکن سر تشتی standını هنگ شی ارزان بگرن که داری ارزان هیه ویا بستینی که تشتی کی لوان کیرتی ای بونن لب تکنولوژی او امکانی داده انسانه که بزنه بی چه تشت تدخوازی لکویه لفیت ویچیه لقالیت ویچیه دکینگ دکاری دست بکی چه قص para lazım جستاندنه بی او لبشت پاندمیه هر سال دقت زیاده بود یعنی ام بیشن سال 2020 نزدیکی 100 میلیارد لعبوری اکونومی با بازارگانی بیه بود نه لسال 2021 بود نزدیکی 200 میلیارد لپار نزدیکی 300 میلیارد بود لنها بروی هم بری تریلیونی دچه او اکونومیکی زعم مزنه عبوریکی زعم مزنه گلک انسان یری خد دگرن مثلا ام بیشن سایت اینترنتی وادکن تشتا وردا دفروشن هنک جهه yani mesela ام بیشن depo maliyeti depo tuneye cikide düşsine dara dışına yani site ki çedke deji ali وقت تصادف لازم بله يعني دنابرا ديبو ويكو دكريدة بيناف بينكار بله yani تشتوي تنه yani toptancı dışına difroşe ve gelek şey mesela o çedibin ki sistemi olan evlihiyo keme yani sertifikayı SSL ambition secure şifreli transaksiyonu keme hesabı ve kredi kartı ve numarayı ve dizandın mümküne veri dizandın henek şey eri sipariş dedi distini hesabı teji para dışa le digare ki mal tarafı şine tune naune yani o fiyatı naune paşe dedi kani nahat de bisek az bişinim ya o sözleşme ve imza kırıya اولید ورده دیجا مثلا آکی تنبه سه محشن دادو کاره بشینه تو هری ام بیشن حیاتی تکتیجی مثلا حتی مثلا 30,000 TL لبندابه مجبوری هری حیاتی تکتیجی هری پلیس بینا اکی منینه ایشه منینه هری محکمه قبول ناکه هری گری تکتیج حیاتی تکتیجی اوجی مها اکتوکه اوجی دنویسه مثلا جرا دنویسه چند مه yani hatta mesele teşhis bakın çen mehter vazı. Hani kişi saytivan Türkiye'nin yani memleket emeninin dervanın saytivan huyvancı dervaya belki
بله ممکنه لأو إشیا هر زیاده دبه یعنی آبوریه و کاری و هر زیاده دبه لریسکی و تالوکی ویجی وسا زیاده دبن ام مرا لازمه که ام بزانم که تالوکی ویجیه علی گلک انسان نزانن yani نه او telefoni em hatifi em cemene mina komüterine yani kabiliyeti zaffe gele aplikasyon tüy daha ya tu akte dukari yani her işlemi ki herkes bir dukara bike yani insani nexundici لدنيري تليفوني هي بله تليفوني قالك تشتا باردكن وك وقت اديج بو اشتر ورجي هر شيء خو حالدكن ما مست بله بله يجري آگاهی لازمه به مسئله ده yani mesela bila velatî heyjî çehebin û mesela wegotun sözleşme imza dikin em jî danûstandinê dikin em qet naxwînin wele ya rast hema dibêje wê em bêjin kutiyê bitikînin û paşê jî dewam bikin êdî heqê wê bidin yani divê em wana bixwînin baldar bin em heyjî çehebin divan rewşên û sade xwendinê wê müşkil e yani hêsan nîne hêsan niye yani aklı mezun dibêje ki ve meseleyi de evi araştırma kirine mamosteyi araştırma kirine dibêjin geri yani her deri karine ki her deri tiştanestini ev sayte mesela naskiri hene yani herkes de zane ki ev sayte ev emine لشتر داجی SSL sertifikavi heye mesela akti ser navi dinvisi em bejin mesela hepsi burada beji veya Trendyol dinvisi tailavi kilit resmi kilidi heye yani ev mana eve ev agahiyete ti kilit kirin akti dişine banki hesabete bisine veyahut haberi dişine cikidini veyahut evi agahiyete burada bigre kilit kiriye yani merve ki dünyanın karevi akbar dest bigre serji nizane kaçıya yani ev kilit mesele ki mühime liyek dici ev şifre ve mühime yani ev hesabı ki kurat şeyt ki ev şifre ki mesela her deri şifre te aynı be veya benavi tabe benavi mesela tişi ki insan tahmin bikin ev ona zute keştandın yani hesabete mümkün dest bedeyser hesabı ki dest bedeyser dukari hesabete mesela sosyal medyayı dest bedeyser mümkün yani kişi taziz dikin mesela deje kafet tabi nedi ezi habıkım haka peri bidemi yani mesele zav müşkil çeydibin yani beli tedbiri bu heye tedbir şey evi ki yani site platformu emnaz dikin luand alışverişi bikin jibona şifre vici şifre xim heneki dirij biki heneki mesela tişteki meri tahmin neki her siteci şifre kodini mesela sonavi da mesela rakam ka zide farkı bedi ki mesela bira aynı be burada tedbir lazım beriya vici geri bizan bikin mesela naha nizki 5000 em bejin satıcı heye yani interneti da dışta da froşe 5000 ziyadete buna her ziyadete be her ziyadete be evji mesela dibe jimariya da dibejin nizki 5000 ziyadettir 5005 mesela sedi 5005 kışk dışta mesela xokarını cilla sola mesela disinen paşi mesela dışta elektronik de paşi beji mesela dışta xorını de ha mesela ev beji dışta manavji mesela mümkün ki internet edebsin ha evji hesam diyemem evji hesam diye jibonavi gelime lazım ki agahdari bin levan mesele da yani tişteki evi mesela vantıştana dizitkin veya mesela agahiye ve desteden eser vara sosyal medyaya da mümkün linka bişine mesela dibece ev mesela mağazi ki ha işte burada ikram edike sol ki beleşti de tüji acele bke تليدنير أو حوالي تاج ترشان ديه بأقرب ترشان ديه تبي أروال أجيبكم تليدخي أو كي تهلد آگاهی تهلد ده باشی حسابیت دست سر فقط sayfa ka mesela em bejin site ki derdikeve her zani ev aynı eve mesela beji mina hepsi burada derdikeve mina Facebook derdikeve şeklevi aynı ama mümkün harfe ki da veya nokta ki da tişki değişiklik yani geri agahtari binir ki ev hakikaten ev sahifeye yani ev nine mesela yani rasta yani derevine ne mesela beli derevi derdikeve mesela beji Facebook.com'e ev de face eki zidetke mesela veya eki kimtke veya org dertke mesela tabii mesela komline org dertke veya
net Yani dirijahiya ve dirijahiya fark heye. Yani geri agahdariye bidi ki her linki da link zaf taluke zammazına dukare yani ev agahiyete mesela telefonu ev veya komiteri gişki klitka amjara da ben ransomware da bir fidyeci yani fidye de hoza da bir ev agahiyete makinete klit kriya şifreye da şifreyi az difroşum lazım ki tohaka zede para bidi. Yani gel dişineci şifre disenadın gerekçe. Beli. Naha gel şerikeci heye, firmacı heye, ev bela hatiye serivan. Nukarım bejinci ilan bikin ki agahiye çünkü millet dedaya. Eğer evci mesela des hatiye dani cezaevi zahfe. Hükümete de belki hapis şey heye. Jibona ev xabat kali bir. Ji bo wan kanûna yani wan agahiyên insana belav nekin raste pek mamoste em vê merak dikin yani raste em qartê xwe qeyt dikin lê sîstemeke çawa heye ku ew diz dighêjin wê qartê me şîfreyê me em bêjin tedî li pişt qartan dibêjin güvenlik nimra ewlehiyê heye yani wan hemiya çawa bi dest dixin û dikevne hesabê me de sîstemek çawa dikin yani. Belê ew teknolojî her diçe pêş diçe yani ew tedbîr hebekî mesela bêjin ki gavek peywîtê yani teknik mesela dizandın içeydi be ev istimal dikin ha dibe ya geri mesela teknik ha teze çekin mesela kanuncu bu sadece mesela diziklerin aka teze dert ve meydanı düdeci dışıdan polis dibe ev yetkiliğine ye hakam heyeti her bir dilenir ya ev mesela adresi ve tüneye ev ya mesela firma ka meşrunine hakam heyeti işi gibi kötüne ama şirket da internet da o firma kazanmazın kıldan nişanlanı adresi da nişandan dibi falan o şirkeci müşteriye minin yani de kapandın liverda ve mesela usta zede yani dışaki hükümetçi yani kanuncu bir anı karabigine yani hem asa kanun ki değiştikin em bejin kontrol ki derdixin vazifedar ki dedin ve meseleti vazifeyi şikayet veritte akte şikayette mesela 7,000 milyon şikayette evjin kararaka dibi geri em sabi mesela departman ki çekin başı departman şirket tekniği değişik şeydi be yani agahi geri lazım ki insan ve pispor ve mesele bu ne lejve hinbike بله راسته. پێگی وان ئینسان یعنی ئەم هەمێ تێبدە وسام هەم ئاگاهیان ناخوێنن ئەم لە گۆروانا تێبناگەرن هەمام هەر لینکا کوژمەرەتەیان ئیشتەم دەبژین ئیندرم بوویە نەزانم داخستم بوویە یعنی دەبێم هەیژی چێ بن تام ji bo ku em nexapin em bêjin ev tiştnewne serê me hemiyan bila kesperê wan neçê pêşî wek em bêjin perwerdehiya çawa em bibînin yani em hêjî çê bin em çi bixwînin yan jî pêşniyazeke çawa hûn dikin yani xwendevaniya teknolojiyê yani em dibêjin user level en kêmasiye mesela tuşa mesela zerarê nebûnî gerê wî hîn bike yani niha mektebe da jî van tiştana dersê wê bilişim didin yani ew mektebê mezin bûye hîn dike ew zarê teze zav yani zane ne van mesele ama insanê li berê em bêjin mezinê me gelê eqribê me ji hene derdorê me ji hene lê zanî ki nizane fehm nake dibê ha mir hatiye gelek mesela bername derdkeve mesela internet dikevî sayfe ki mesaj derdkeve dibê vîrus ketiye makinê te li vir da lê xebir temiz ke ew ji vir dike yani te tirsandinê dibê ha divê lê nexî makinê te vîrusê ketî her tiştê te dest bidê ser dirsî dibê terî lê xe lê dixê ew xwe vîrus e yani ew îşarete wê vira dike yani te de tirsan dibê scareware yani ew teknîk hemasa her dişe pêş dişe her dişe digîş dibe li banka jî mesela ser vê meselê da ew SMS îcat kirine SMS mesela niha ew insanekî agahiya kartê te helê hebe dikarû mesela alışverişi bike yani li karî internetê bike başê gotê em ê double factor bikin yani single factor ew çi tiştekî te dizanî ew şîfrê wê ye ew mesela yekî hîn kir lazım e ki dibe something you have yani telefonê te lazım e ki pêwê mesela bizanim ki ew tu îşî dikî ew ji çi ye xetê te re SMS dişîne ama niha bernamayê vîrus heye ew SMSê te jî dikare cikî dira bişîne yani dera dişîne farkında nizanî dilêtî bir alışveriş kiriye şifre hatiye dibî min nekiriye bu muhakkak yanlış e belki mümkün e ki hinek bir kartê te yani hewildane danûstandinê ji bona wê jî ew yani mesele insan gerê bizanibe ki hatta 24 sahata tiştekî wisa te agahî kir gerê bankê
agahdar bi ki ev tişta hatiye kirin kartı te kapat. Ev 24 saat pişti ve mesuliyeti işte ya. Yani çıka perite hilden veya çi zarar etti bu bunu banka bir tazmin nake. راسته لو رات تشتك ساعة سريم جي ماموسته بيام جمرات قلت إشتقار تاتا وقص دانستان دمية الشفرة جمرات نيس من دين نري من نري وهم جي ناو تشتك بناودنج مال برك بناودنج كو هركس بكارتينه از هم راس لوان جريام بالشيف درنج جيبو اللي هم مال بري جريام هم لبنكاي جريام قلتن قرت خو بطال بكن من قرت خو بطال كرن محساب خو داس سكن عندن براستيج اف جرينج انسان ده هيجوان هبه وجي دانستان نجی گفت دمات تشتکو ساعت سری و خبری بدین من نبیجن غمناکی دبکو ام مداخله بکن و دمی ام بکاربن پره و ایاده بکن تشتکو ساعت دکن لیه که وقت گفت 24 ساعت در بس من پراجی ایاده نکن. Yani işte derdik Kevin. Peşveji yani ambition savcılık heye, bilişim savcılığı heye. Burada mesela bejin ambition suç duyurusu bike. Yani beş avhat ev dizeke. Gel ki van nay biten mesela adresi van yani ci değişik dert Kevin. İnsani derva dert Kevin. Yani işi van zaf müşküle ne hesane. بله راسته لی işte وقت از باورم لیور پروردهی یانجی آگاهدار بون گرینگی آوی درد که مثلا مجدار دور آخد گفت تشتک سویه گفت اندیا او تشتک نبیج خو ما کویچه بکی بقرطات تشتکی بستینه و دمی از باورم اکوسا دفکرن پرسکره که مزن دور درد که و د آنلاین دم بیشن دم انسان دانستاندن اتکن به تایبتی دویم هیچی چه بن ماموسته تمام راسته دویم شifre که گرینگو ام بیشن درج چه بگی نجاین و دویم هیچ کی جان آگاهی نبی. Ya gayrı ve lazım ki yani her deri, her malberi tiştinesini. Yani evi mesela tırnağın nazdaki, evi herkes dizane, lüvurda mesela tiştabistini. Geldik mesela ambijin furuşkar hene. Mesela ambijin hepsi burada Trendyol veya mesela gidiyor Amazon.com. Ev mesela فرشكاري وان هنا هناك شيء مثلا خالاتي وانا اللي دنيري ورده يورمي تشن فيسيا يعني او فرشكارا شانه هناك كان يعني اوكي ستيركي كيمن as ev ki sterki kıymet bizan ki orada müşkil çeydi be sıkıntı çeydi be maset şekilde de xozinine ejara dışını da benat da vekriye ta xarakriye kabul naka mesela giri bir şeyini kabul naka henek dışının mesela pere kargoyu nanvise kargo zede tara dert kevet xozi giri bir şeyini ecaka kargo buna ve yani ev ki mesela perevi furuşkar kargoyu bir de o daha راست بله تبي باور وی بسینی ده هارنده او ده garanti و ده زیاده çünkü او خ امینه کی دبی از پری کارگو جی بدم بله مامست ما ev mesela ملت شی پرسی ما گو کاملت درباره وید چه دبیجه ام بر خو بدونه مشغل پرسی لسروان برسوان ام دیسه بردوام بکن کامبلرن وین چاوا دانستاندن دیکن ون هیچ چه هنت işte saati seri و یا نه هاتی ام برسی به گو داری بکن پاشری برم بردوام بکن İnternet alışveriş etkin. Mesela internet alışveriş etkin. Bu çitkin, çimavut kirin. Yani kitaba iştkirin, cilacım iştkirin, ihtiyaca göçelim kirinse internete. Burada sen internet alışveriş güvenli ya anne? Yani çeşitli önerke hani Oktego site güvenli hepin, ser site güvenli alışveriş yapıyor, sıkıntı dernake ama Oktego site rastgele site seçmiş bir ki onaki icap ki problemi derkevi. Yani alışveriş her zaman ne? Yani bir carnacı ek zani bir وقتی گفته سیت تی قلمیش بکید لی مزینی مثلا او سیت گری ایاده وینه که هی نینا رسمی پروسیجرانی که uygun نه uygun بگید وقتی مزینی وقتی گویی نه مزینی ایجاب که یک بوری خاپاندن. والله سیته güvenli جانه و یه نه güvenli جانه yani am نزان بکشان güvenli نه güvenli نه لدوسيك كان حاجة بياسيتنا أو قنج. نا والله قنجة يعني حتى أقول هاقوم جل كريتن جليم المحات نزاف خوشكم قالت تدي دركتت. Görüyorsun sen internet alışveriş güvenli ya? Güvenli. Hatta ne hakkı yolu da sıkıntı kişan ya? Na qarguyem roje xoda hatın zuji hatın tiştem qanjdar katıp. Kaç sana göt alışveriş keser internete? Sağlık. Sağlık. Hiç tane göz yok mu? Az.
كان أس خوا تقول أري والله جارنا güvenliğe جارنا ne güvenliğe جلگو هم توازن جارنا ناین جارنا ولو دم اولوتن هم نکارم کرد اسکارم tavsiye جیکم tavsiye جینکم گو از tavsiye بکم بلکه yanlış درکفن ولو ایدا وی کفه سنجه مدا yani gora siteye السر انترنت alışveriş etki رياضي شتكي بس عملت جديد كلام وقت شو مثلا شاكال بي جلبن كتابن تلفون بي هرش جو هالو مثلا از نهار ما كانكي وقتی مصنوعیه اما تلفن ده از کم مثلا 10 دقیقه 500 یورو میزنم کارن جبر جیب کردن کارن سر اینترنت جیب کردن اما اینترنت او گز دبیجم جوقت جیرا هم آوانتاژا هم پرا جیرا یعنی آوانتاژی بهترین گوت بکه استقاش تجوید بکرشتر چیتره جارك يا مكر واجب بشمامو شو خواستبون من جل خواستبونه بوازلي اما حمية بيس بو مالي قالي تسيز بو كاون alışverişe خود شاوت كن خدا alışveriş yapalım birlikte خود كن والكود alışveriş etkin market ava سر internet alışveriş kırar için kanat خدا biz kanat karın hiç سر internet alışveriş etkin Na. şuma Çünkü güvenmiş nabım. yani şuma güvenmiş nabi قالی مثلا از نها دورا خواست استکم دیم تشتی خوازن جوارتی نو کدلیواتی قالی تسیستی ایش بناولو نویرم ملبرسی و گهداری گرین کامبینرین دکتر احمد افد و مجاره دویچی بیچه براستیجی ادی دانستاندنا اینترنت پر زیاده بوی پشتی پاندمی ادی ام غیره نکن جمالی در کبن بلکه جف بچه کی بغیرتی آمد در داخل میدانه امان مثلا جمع مستی خواب پرسن ما مستی براستی و کومله دنیرن گل هنگی هیاوان جوان مثلا هیا هنگ شید بیشتر خواهم ناکه تشتک نبی تدی یکی گو جا ام جلاد کرنج مره ناین تشتینو ساجی درد کبن لدی ساجی ام دفع و ام بیشتر alışkanlık kahve bernadın. Levra jmere heysante. Em li mala xwe li nav ciyê xwe dirûnin û em hema bêje li hemî merqeya dikarin bigirin. Em nawestin. Em dibêjin heqê rêhetan bidin bila hinek perê wê zêde jî bêj ser internetê. Em ê bikirin. Yani talûkeya vê li gor we nîne gelo lewra fiyetê internetê û ê em bêjin mağazê wek hev nîne. آن هافیتی جنشکا و زیاده کرن یعنی سر کمارجی خبات درباره ویده دان دست بکرین گفت امی وان کسی کوفیت فایش زیاده دیکن وان کسی کوستوکاری دیکن ریل بر و بکرین لورم وقت جلاتنی نفکرین یعنی خورک جهنه دانستاندن هم بیشتر هر تشتی ادیلی سر اینترنت دیکرین دویم جاری دونی چی بیست بله هر زیاده به لحکومتی دخوازه که او مثلا تدبیری و بده کرنی بقانونی بمحکمه بإداری بمثلا قرومی دولتی او جی بارا دمینه شما تکنولوژی گلک بیشتره جبونا و مسئله ده لازمه که انسان مثلا ان تدبیری که ام بیشن مثلا یک قدن او که او صنال قارت مثلا قارتته هما اینترنت را مالبر را برا وکری نبه لأخت لازم بو وهنجي وكي جاكا بكري او مثلا او شرطك تشتيك مثلا ام بيجن بها تشتيك مثلا بتشات ضعف تاثير بك او مثلا هنا كده دقت بك لتشتكي مثلا بيجن 7 باوند 2 باوند veya 5 باوند بتشتكي ضعف جزئي به يعني انسان تشتكي دون hemen دخوزه بستینه یعنی سبایی مسئله من نیف صحتی نخوزه که هم حساب بگره گلو کی جان امینه کی جان güvenilir ama gelek ve mesele daji او mesele sitay او فروشکاری دز لوی mesele daji gelek kari mezun dikin jibona çı yani insan ام بیشتر تشتک بستان مستان 30 پانوت veya 20 پانوت veya 7 پانوت تشتک mesela mezunine ne hat veya tişteki karab hat bir aciz de bir xozir yani az herim itiraz bıkım az herim yani çend kat zede pere her mesafı min her huzura min her servi mesele fakat bu fikre
10,000 veya 20,000 insan minata duka veya minamı duka naçe itiraz naka veya hakiki nagare او mesela vanara duve mesela وەک دەریەکی ئەم بێژین دزیە جوان ڕێوە دەبێ و پەرەیەک زیێدە دەردەکەوێت زیده دەردکەوە ئەلوێ مشتری وی ئیشی وان yani پسپۆری وان جی هەنە هەر دچی تەکنیکی خت زیده دکن لازمه ki yani 10 پانوتوژی 20 پانوتوژی پێی بکەوە yani eri lazım insan aklı istimal bıket tişi mesela bu koreki kaliteki birinci pound'u bisini ne çiğ set pound'u mesela ama mesela tişi ki düzeni ki yani ev tişta set pound'u mümkün ama dibi veri birinci dedim ya mesela hani gazi tıka dibi geri bizan kat fırtı şek vurda bir işi daha ya muhtemelen yani tişi ki keme veya burada hilek çeve yani servi mesela ve meselede gelen insan dışını ciyevusa ev mesela malberi ne embicin güvenliğine sertifika yöntemine hani kişi kat Türkiye'nin yani memleketi cudane kese hükümet şivan nukare tuduşi mesela kevi toravan او جي تنكاري خوجه خلاص نكاري خلاص بكين ما مستنها جي اري راست سر انترنت مثلا وان مالپری و ناوی واجی و بچکی باسکر گله کنه ج عالیه کی وجی مالپرین ikinci elem beşin vi avay sepanin telefonu ji gelek derketine ez navi wana bijin bilan ve reklamle naha evji gelek derketine evji edi agah yeme qaytdikin yani de vi wari de em heji çeben em de bejin tamam rasta keseki emeje bikrin de navberi de ji malperek heye لی جانا نکارن داخوازش کسی کی بگن لورا کسی کی مخاطب تونه درو چنو ساده ام چاو بگن بله yani burada ji lazım em caka bejin furuşkar kiye yani em bejin sterki çıkasın ve bin beriya ve çi insana tecrübe karine ev mesela malberek he jara da bejin mesela şikayet kom em bejin minavi mesela gel malber hene tuşki mesela le ner bixozi furuşkar navi den visilver hakkı da çi şikayet karine veya ev mesela furuşkarna tişik tezi derket ya embijin hatifeke mesela veya telefoneke den marka ve nuya kogalo ev çiye mesela insan ev tişiki yanlış dedi hayatuna insan le memnun ninin le gellik mesela site yani site yabancıca tişiki mesela yerlinin be embijin yabancı ve burada sitay İngilizce gelek hani mesela bir marka ve tişida mesela zararı bir şey mesela çıkırıya insana zararlı diye burada agahi meri desbike yani tişteki zaf başlı be. Mamustel ser kartın bankaya edi ev taybetmendi ya sabit temas pişti pandemi ev taybetmendi derken rasta gelek kesti bejin bir taybeti emjin usadıkın çanta yok da o ev taybetmendi ji vekiriye yani dikarın posenezi çanta ve bugün bir kişinin drovşen usada em heji çehebin yani em limit akwa gelok em bugün çı bejin ji wan kesin kuvvet taybetmendi hep kartının. Beli ev yani tişteki mümküne yani teknik olarak mümkün fakat o tışta zaf yani ne hatiye kırın ne hatiye bir hissin tıştaki mesela cüz'i mesela bike eri geri veri mesela posibine tailata işte bir sekene yani tıştaki mesela dukari sahbiki yani eri mümkün fakat yani ne kırın zaf yani şu insanı fark mı ki kesek postaki neziki tabii ki denge ve şu ezbarmıyor veri yani belki ceki perqala bağlı be بله جاكا جي بدلبونا تدبيري مثلا ام بيجن كي كوازكي دحب كوازك مثلا الومنيوم تخي ناف تعيل جزداني خو او مثلا نايلكي سينيالي كارتيتا دكه دروا يعني كارتي درخي باشي مثلا او سينيال كسيجي جارده بيجن كوازي الومنيوم مثلا دكاري مثلا او كوازي ناف جغاره da burada jî mesela ev jî izolasyon heye ev jî dikari yekî pişî yekî jî paşiyê cüzdanê xwe bidî mesela girtinê yekî sa sinyalê kaçneke neha ew kimlik yeme jî burada usaya mesela kimlik jî mîna kartê ev jî çîpê heye dikari ki mesela agahiyê te topke mümkün e saba ya ew tedbîr heye fakat daha ev mesela ki em bejin dizi vaka agahtar vaka piskor bel daha hiç ne bune İnşallah çene benim amazda daha ev daha hesane ki ev site'de mesela site mesela emniyeti van güvenlik van kemen ev hacker jarada bejin dikeve van site'ana mesela agahi millet dize belki xuye malber nizanej بله راسته yani
Yani heyavan jî belki او دا هیسانه لوردا آگاهیت درخه وردا مثلا استعمال بکه او دا هیسانه ve mamosta ne teni danustandın veroje nüçek derket lisar e-devleteci yani hincara heyamaje tüneye embejin khaniye maarseme hinkes defroşun dikrin heyamaje tüneye yani jiber kurel bervan tiştavere girtim rastı hükümetçi gaven baş taveci le disajist xwazim bipirsim cana e-devlet şifre xwe em şerkesire de bejin bi taybeti ihtiyarê me dibe em jê fêm nakin ka xwarzê birazî ji mirevî îşî hal bike lê belê herkes nêteke başî tüneye yani استخوازم جده و پسپور کی بکرمانجی بلادیو باوی مجی وینا گهداری بکن یان جدی چن مهانیا خوی ام بیجن تقاویتی دستین قرتا خود دن کسی کی ویدری د بیجن کاجمره حال بکه یعنی ام جبوان چی بیجن تفدیرین چاو بلا بگره بله او وقت کارت خو گری یکی شخصی که امین بده yani زاکوری خو بریخ yani veya jinari خو mesela her cem kart hem olsa cembe او talukaya fakat her mesela پریخ بکشینه کارت جاکابه ده او zaten کارتیوان پریوانجی belli yani bejin peri zahmazın istiyatına mesela mehme bejin çand hazar perivan hebe tünebe او mesela em bejin taluki zahmazın yine li fakat او mesele de şey debi او taluki mazın tedahiye lazım ki insan agahdari be yani van mesele mesela internette da bigere kom bu mesele da taluki teze mesela çi derketine tedbiri teze çune li hakkı devleti da mesela güvenlik avıyor zavzedeye li fakat mesuliyet ayı cütteye çünkü devlet şifre dayete debi av mesela mesuliyeti te bigri ne dikesi yani naha av şifre bidiye ki mümkün ki teşki ser navete bike ama de bahsini mesela işlemi tapıyor kırbe yani bister telefonu bir e-devleti teni ne mümkün ki işe giş hal bike. Yani caka lazım her bir ev mesela memuri tapıyor veri caka imzayı tehelde yani ev yeki dini ki binavi tekribe ev mesela suçlu ama mesela navayı da embej 10 sal derbaz ve paşite sahibi ki ya tapıyor teheldane embejin Türkçe de bir zaman aşımı yani vakit derbaz bu hakikaten şu. fakat دزو صحفي وري شكايتك بكي محكمة به حقيقة قيب نابه وصا قولينينه فقط مسؤوليته هي لسرته يزعف بشه يعني سري ما يزعف بشه قريكي شفريخه ندون كسي او yani mesela telefonu meda antivirüs programı hebe muhakkak çünkü mesela keylogger heye bilgisayarı da akte şifreli dıxi zani kijan malbere de kijan şifreli dıxi ev helde de بعد şir dışına ciki yani dışına malbere kadri تصحناكي ام جي جبوك ام جي بيرنا كنا مقيتك ما مستقلك جرا جبوناي يعني ام بيجن تليفوني güncelleme veya antivirüs veya biki او mesela aplikasyonu ام بيجن برنامه استعمالنا ki wana rake yani gelek he de bir eviş barke gele برنامه barkriye makinede her izni vicdaya de bir tamam az kabul dıkım naha kanuni jibona agahiye şahsi heye em bejin de bir kişisel verileri koruma kanunu o kanunu ki zaf sağlama mesuliyeti zaf da yani insanı ki mesela agahiye milleti gela heldaya be iznavun helne daye be armaje ko dini da istimal dike ve akti خلاص bu evi raneke mesuliyet evi hatta çen milyon TL zararı bir heye ayrı mükellefiyeti var hene ligeri tiji agah gibi ki mesela huku hasbi ki ev bername müdbirse ki az izna xıdım her türlü agahiye mi beden ha agahi ev ki yani az nahal verim zane ki az telefonu mesela sinyali bir zane az verim ev avj agahiye namet tahri cem gelideni havalete zanet kijan havalete kene ev mesela dengete de behece aktem bahstıkın bahsa bejin soleki bakın bahsa kınceki bakın dilini reklama öderdik beli guhtariye dike haması guhtariye dike ev guhtariye jibona em bejin aburi mesela
بازرگانی به تمامه او نه ریسکت بزانی که او تعقیب که ترى رکلامات که دجا فلان اوكي فلان ماركه افتر ارزان بيها بالسي نتيجه بيها ولا متهزد دقاريا اما اوي آگاهیه مثل دنگی شخصی محرم اوجي ممكن اوجي هلده اوجي مثلا هناك بس يجي قالوا وقت تهتت وقفلوا عم بله او دقاري كي مثلا تليفون جانا بقري راسته تشتین تایبت دم آخرین بلا نزی خوان نکنه مسابقه هم گلک سپاس کن ماموسته دکتر احمد افه فسپور اولهیا سیبر براستی و گلک آگاهین هیجادان گوتنه کوی داویه بیزکارم بگرم پاشه ممنون بوم می خاطر بخوازن گلک سپاس کن مالا وجی آوا بله ایرو جیم هاتن داویا برنامه آقا و هفته جی عمل سر مثل گرینگ آخوین به میوان خوی هیجاره هفته کدی لیسه به مجارین جدا میوان جهف جداتر و هف هیجاتر ملوی دربن نخوا باش بنرن آگاه دار بن هیج قرتن خو تشتن خو ام بجنه بن براستی جانم بجن یا تشتکنا به ماکیه چی بکجمن لی جانا هن آگاهی هنکو دهلن کو مالا انسان خراب بن مقابل جبر و کجی خودنه نسری تو کسی بالدار بن روزا خوش بمینه داویا و هفته خوش بمینه هفته خوش دست